Gikundi kia ntoba ndi boboya nende kinenkanirite ire byote edio kirea kareba marioni laikunukunu na kinya lekau eje ninterinjo monende chakangete isio kegembe centro na ara kuringikite anene nimpange mpara bakiaria nende gitare kwa Nairobi gikundi kikidirete kure kengabana account ya Meru kera Mwangaza kudire nkuchenio ati kakene MCA babunge account ya Meru na kukia kanya kawe nende kurwana na mpara iredirite kinyela kianto Marion Karugi na utoachio ni kundi kendiwea kijene ya Act of Mercy Ameru barita biashara mushimunene yo Nairobi baraba kinyeta mwankaro wandaro likiao Marioni na Laikununu wadini akangete Gembe Central na utedo bobia kuria bawatanete na MC wa wadi ya Stephen Mbizewe kwa karibara mpara yetete na mbere obate mantame kukiambia process ya utethia kwina antu twetere twetete nya mathikone mbathia twetete no ntu twetete kulionga kana tweta twethira twana tukire ya muthwa igwa kya okene na no ito kama tete mitu bandari mana ile na michere kilo mana 5 na tubaira kinya mpia tengwa ndani kile na batu kololi sendi enje wetu akaloli sendi cia Rwanda kongu kubatu utetho ti mantu aroli na wale akishughulika na biashara ciake na batu kuona nyanto babe na pale babatu utetho na ringi nyanto ba bena kintu kyo kiombo tiaria bakone kikurara babatu utetho barabange batena byo kende nya babarara na kintu kya kura kiune kyo bakiaria na Wero TV ni bakuromba ngwatani watete ka MCS na gavana Kawira Mwangaza kuthiria kasakasa na ndo benacio ni kenda bombo tethia kari na irio kaita ka banyamarite na kutherenda Brune mpara gavana to Kawira areke amanto yandwa ete ana bake abaririe abelese alafu abaririe aono ombo tethia kaunti yake iendelee na ninge manto ya mpara yathire tukiromba nyawe bandu calm down akalole thina cia ntuba ba muthure tikuria tukengangana na mbunge na were asiku ya ntuba uko na kithakene akana sometime rimo lole onanya erire musando wikwa kusema kweli kuirimo mboko na nyanga bana tuntu na ngidalole another day ndona yu kabisa at least kuirimo abatikulole yani iwo kumaanisha bambiria kurwandwera abatu tuya ntuba Meru tukaumia na tutitetheka loko nkibaromba ko iteyo kinene beniye na bakarinde ba solve problem ibo yo bongwa lakini na Meru kwamba kuendelea mbele na nyampara yetu mba kuthekiura antu ingavana nto to mudhure na wendi boboya na tukiwa ima county na tukiwa ima meto na ubwi tone ima meto nto tona kwe mali eta atethia kwe bweta ka ura kithe miringeti kwe bweta ka ura kithe yonto abokera lakini kintu kira tukwenda ki ima meto thai tuko tuweka na ando na either ma MCS kana kaba tukuria mbinu eromba utethia antu bonthe ba Meru county kithe yonto mbwa use I think by the way ito itangete Rwanda lakini otige antu kinya ndetre Rwanda ko ngin betha kinya kwina some greens akiaria MC Mbizewe na rombete kinya bangi barabe na nkorosia wendi boboya kuliongira kariba Rwanda barabetete na mbere kuinyeleka Rwanshokeria kundi kia wana biashara na tonosi babari ya Nairobi ndibashokeri nkatho sana nonto bakwiritanĩria nonto bociata nikenda at least batire bakona biga kure bikai bakomba kuretera antu babetu benao iri serikiao na sehemu inchi isi ku experience ukame sana kila murungu amba kwethera ukutharimite abi kuma bia kurea kuma mbeo ukomba kuya uturetera nao nikomba kenda tukomba kwethera twetetha cia antu ba iri serikiao na kalimbene na kinya iri cia njia nonto ruare kinya tukuma iri cia njia na kinya ngucogeria cimiwa baraba mpete mboga honorable Gacheri na honorable Mwendali uratombe kwithira tukiwakia we closely nigenda tukomba kwithira tukiretaira antu bairie ibe kuria na boba kionania kwirwa kumaneno tethio bo akaribani bo tariria ora mpara ibairete mpanga woni kwa watu metutwele toto kwa taito mono kwa ora wata kutharimwa na marungu abongele bingi bona bia toro machia ito ndakwera mpare toreta miaka ena na muntu arona kama tukaende ito mono kakaruo ntuko yele na kange yele bwonkotethie moyo ito mukai ito kunyibwa tona kama tukanyarware tuwere nyabuo tona bya kuyara tukirire mbeo yombo itorare Meru ikomyona tutaanda twe no watu aterenga ito na takokaura kwa no kobwa nkiripotera Wero TV Rwanda ne rwalikiao wadini akangete Gembe Central beta wa Marion Karugi wa Kenywa.